dobro. Da pozdravimo i internacionalni žiri koji ne samo što su internacionalni, već su i sudije koji imaju izuzetno veliko učešće na svim svjetskim takmičenjima kada su u pitanju suđenja. Pozdravit ćemo gospodina Miodraga Kastratovića iz Beograda, zatim Aleksandru Spasić iz Novog Sada, Anu Mariju Žujović iz Beograda, Aleksandra Jelenkovića iz Jagodine. Veliki aplauz za našeg gosta iz Bugarske, Tihomira Miteva. Aplauz za Aleksandra Micića iz Zaječara. Zatim za Dalibora Markovića iz Jagodine. Pozdravit ćemo i Iliju Antića iz Beograda. Naravno, pre nego što prozovem i glavnog sudiju, da predstavim i gospodina Ljubišu Tomića iz Niša, naša tehnička obrada podataka. Da predstavim i sjajne organizatore. To su Branimir Đuričić, Jelena Nikitović, Ivana Milutinović, Jasna Knežević i Snježana Knežević. I molimo vas da izađete ovdje kod nas. I naravno, kako to obično ide na kraju, da predstavim i čoveka koji je svakako najodgovorniji, zato što je ovaj Srpski internacionalni dance festival i više nego zaživeo ovdje u Jagodini i već godinama odoleva teškom vremenu i okuplja sve više mladih ljudi. Glavni sudija na današnjem takmičenju i predsjednik plesnog kluba Luna iz Jagodine, gospodin Nebojša Slavković. Pre nego što budemo prepustili mikrofon i gospodinu Slavkoviću da zvanično pozdravi takmičare, da pozovemo i ljude koji su i više nego uz nas kad je u pitanju Srpski internacionalni dance festival, ljude iz pre svega opštine, grada Jagodine, ali i ljudi iz sportskog centra Jasa. Baš iz ovog pomenutog centra pozivamo i gospodina Zorana Gligorijevića da zvanično otvori ovaj skup u ime ljudi koji su pokroviteljski pomogli takmičenje. Dragi plesači, poštovani navijači, imam čast i zadovoljstvo da vas sve pozdravim u ime lokalne samouprave grada Jagodina, da vas pozdravim u ime Jagodinskog sportskog saveza i da vam poželim mnogo uspeha na današnjem takmičenju. Ne znam koja je po redu ova manifestacija, ali znam jedno sigurno, da je ovo najmasovnija manifestacija u našem gradu, da je manifestacija sa najvećim i najveselijim učesnicima. I zato je mi svi sa velikim zadovoljstvom i dočekujemo, a tako i doživljavamo. Svakako, može evo, brano. Svakako da je najzaslužniji za ovu manifestaciju vaš tehnički domaćin ili organizator, predsjednik kluba Luna. Ja uvijek kažem, u pravom smislu te reči, taj klub je ponos našeg grada, jer pronosi slavu našeg grada kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. A vama, dragi posjetioci, predlažem da u pauzi takmičenja obiđete turističke destinacije koje se nalaze u neposrednoj blizini, a to su Zoološki vrt Tigar, izletište Potok, Muzej vožnjih figura, Akvapark, oni najhrabriji mogu i da se okupaju s obzirom na vremenske prilike. I u duhu dobro domaćina i da vam kažem da je domaćin našeg grada, Dragan Marković Palma, odobrio za sve vas besplatan ulaz na ove destinacije, znači možete slobodno da sve to obiđete. Na kraju, takmičarem poslovnim se obratio, želim im u neko vaše žargono da kažem da danas odigraju svoje najbolje korake ili koreografije, da osvoje najsnednije priznanja i kada sve skupimo što sam ovo rekao, da vam Jagodina ostane u jednom lepom sećanju i da nam se još mnogo puta vraćate. Ovim proglašavam takmičenje otvorenim. Hvala puno, gospodin Zoran Gligorijević. Sada Aleksandar Micić, Laluna Zaječar. Jedan od sudija za breakdance. Višegodišnji državni prvak, a bio je 6. u svetu u breakdance-u. Jedan veliki aplauz za Acu. I od Dalibor Marković.
od sudija i jedan od najboljih igrača u Evropi, a i šire, u Electric Boogie. Čovjek od glume. Jedan veliki aplauz za Iliju Antića. Marko Jakovljević, jedan veliki aplauz za Marka, da vidimo. Stara garda igrača, drugi u svetu 2000-te, a i dalje u najboljoj formi. Veliki aplauz za Darka. Ajmo da vidimo i novije generacije. Darko Vukašinović, da vidimo. Što neki kažu, neki novi klinci, ali nisu baš klinci, kako idemo. Da se spremi Radomir Pajić, Petar Miladinović, da li je tu Branimir Đuričić, hoće li on nešto malo onako, znači, za publiku. Malo muzika.